Vađenjem ili bušenjem otomalja, pod broj 1 navešću da je otomalj vulkanskog porijekla koji je nadmorske visine 1050 metara. Onda reći ću da su nam ceste upropaštene, reći ću da su nam mostovi napukli. Nosivost mostova je 12 tona, znači da taj bilo koji od mostova ne može da trpi tu težinu, ne može da trpi ni onu osnovnu koja je navedena. To bi bilo uglavnom tu narod, kao narod, mi smo svi zajedno. Znači, svi smo protiv tih radova. Sad je navedeno da se ti radovi ne rade, u svakom slučaju oni se rade i dalje. S tim da samo ne nailaze ti teški kamioni, ta vozila recimo koja su vršili nasip ovog puta. Pa ima oštećenje, ali prašina. Ajde sad ne rade, stali su pa u redu, ali kad to počnu kamioni, oni veliki bagerići, pa to se sve strese. Čak ja ovdje kad sedim na ploči osjetim da se trese kad velika mašina najde. Ja ne znam, oni su vjerovatno dobili velike pare od Đokića pa dalje do naše načelnice, oni su dobili velike pare, pa boli njih briga za narodom. Ma niko nije pitao nikoga od komšija, nikoga. To je samo došlo i udri, radi. Prvo su vodu pokvarili, pa ljudi sad muku muče sa vodom. Ja sam možda imala jedno 12, 13, 15 godina, nije bitno. Dolazili su ljudi prije i stanovali su kod mog tate. Njih 20 je bilo, stanovali su kod mog tate i išli su gore ispitivati neku rudu. To je trajalo možda 1-2 mjeseca, ljudi su otišli. Ni zuvači, ni mašine nikakve, ni ništa. Samo su nešto gore kopali, radili, šta su radili, nemam pojma. Ljudi su to napustili. Da li su oni nešto pronašli pa im je nešto obustavljeno, da li, nemam pojma. Sad kad je nastavljeno, mislim da je to sve kancerogeno kad sam čula koje su rude pronađene. Da je to puno, puno kancera. Da mi ovdje građani se bojimo za svoju sigurnost, za sigurnost naše djece, unučadi. Ja imam 8 unučadi. Znači, meni djeca neće smjeti doći. On ne vredi, opština neće da zna ništa za to. Oni su dali suglasnost da se radi. Niko ne pita narod. Šta treba, kako treba, da li ćete dozvoliti, nećete. Ljudima su gore napravili štete, oduzeli njive, platili nešto i gotovo. Još smo mi to očekivali. Da će biti jedan skup, da će nam objasniti o čemu se radi. Međutim, ne samo su dovukli mašine, to je išlo, haralo, radilo šta je htjelo. Tu su i akademski građani, tu su ljudi koji imaju šta da kažu, tu su ljudi koji brane svoje. Mi smo svi zajedno protiv toga. Nadam se da ćemo istrajati u svemu ovome. Rođena sam u jezeru i ostarila sam u jezeru. I ja poznajem ova brda sva okolo i poznajem, išla sam čak na Veliki kamen gore. Ovi ljudi što rade, što buše rude, što traže, to je jedna velika glupost. On će nas samo s tim zatrovati i Veliki kamen može da, on je živi vulkan. To i djeca uče u školi, da je to živi vulkan. Evo može jedan dan proraditi, ne zna se ni kad će, ali uglavnom ako budu i dalje to radili, može svašta da bude. Imam stav i da kažem, recimo, da se u ovom jezeru može turistički oplemeniti itekako i da bude mnogo prihoda više od tog rudnika koji može da upropasti ljudske živote. Znači, moramo isključivo da se borimo da to se ne pokvari, da naše rijeke ne budu zatrovane. Mirna sam sve dotle dok neko ne dira nešto moje, nešto naše. Sve dotle dok ja mogu da slušam ovaj cvrkut ptica koji mi dušu oplemenjuje. Da čujem ovu rijeku kako šumi ujutro da me probudi i onaj svjež zrak da mi obogati pluća, ja sam srećna.
Ćao.